Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili Umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu sila esibheka khona abaculi abazokhipha nabaculi abakhiphile-ke laphana wey'ngane zakwethu. Laphana wey'ngane zakwethu itholele indidane laphana kuyindodana kaMjengiseni laphana wamageza amahle wadlula emhlabeni laphana wey'ngane zakwethu uzokhipha iqembu laphana itholele indidane. Isihloko sithi isihlahla senhlakanipho laphana wey'ngane zakwethu. Siyazi lezi nsizwa wey'ngane zakwethu ayijwayeleke laphana ukushaya eceleni laphana wey'ngane zakwethu. Isahamba kuzo iy'nyathelo zikayise laphana wey'ngane zakwethu. Ake sidibane i-comment section ngizwe ukuthi-ke wena ngabe kuthini wakuphawu lama umusha. Ngiyacela ucinezele subscribe, cinze nebheli ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha.